Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection, and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand: Blessings International School, Tirukazhukuntram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kinong jong light nong se ringkat baka executive committee darbasnong kabahap hapo hima soyong hakasantri ujambang alja apulai kilakhang talai ka kamra trikam jong deputy secretary ka Khasi Hills Autonomous District Council uba si polong ubolong ru administrator jong ka hima soyong halo konong rembo uba si polong ulathok la syukur ya ka executive committee jong ka darbasnong light nong se hakaba ulakular scam man aisana di urang basnong hakasantri ujambang alja apulai Penban omshim la lea kumba ulakular wat hadian ke jingya kran pen baik bat katran ilaka jong district council hak video balaring hi di paj ba nong snong jong kasnong light nong se ya kepala pha sakilat pathai khubor na sakhi ba jingkhang talai gani ka office trikam jong deputy secretary ke district council kalong da jingsan ran lang jingi dokhat ke executive committee jong darbas nong light nong se lambat kato gani ngot giri rangba hak joko por giri rangba jong snong kilapin pa ko jing snosi halo gani jing shat hok hauba polong Barkaladawa ya district council baga deban suspend no sindan kumyo uni officer ubathok bat syukur ya giri upajba Iwan hangem ta ban nilai kut berpolong manusia muktaka sarnat rabasnong Henry kepalango kolong ba umdoni ya office dan kumra sudah kena takadaun adu ba kilajit yang akum rabasnong aga kagoi tarik sudah berdekong kehadiran kata nila ada jengthok sa administrator Jog hima soyong kata kalau haka kandring terik Henry halor taru nyemyo ye taka sanat hadin ta inalai mi hau ha hadin stayo Henry uong man ba lek kendu na yo lora hadin lek kendu mi pun lora bengu appointment lek kendu Henry buku patwo nam patlong ra ban kendu on election tingiwan mi biang sa polong tu polong ru uong insayo kolaj kita Henry hadin ta ni ano da ka ujor sport PM ileka haka atrik breva art te hadin kata ko ini haka arfnai tarik kasami na order haka arfnai tarik hadin kata order misawan biang hane hadin art laisi uong ba saya ono sangat insale no hi uong bekam su ban ai kalau ka application no ka appointment yang su forward pun buku su dorai pak recommend data social sana Henry mending kesiru ilawan man penkenal bancin sangat mentaksni ular baik bakau ai baik komitmen man kenal baik mentaksni Henry mentapa kalau ngok kain don tak office sudah don tak komra sudah mau 40 leceh itu anta ni ku gi nong senong ngidap dak lengo ngidap dak semu jenja anta bilang ibaduk yon be jene man kasih buat sakabai kali ilalos sakabai bam kunta yang i buduk kumni syat yang ben menuju perkhatlem kumjini saya ke officer ilong banyan ben ki buduk ya ai ba uro basnang kalau saya ka jindu jingkerman kum basnang hawa ngar orang kum secretary jam basnang ngarap dak kata jing songo ya ada kejibuan chimsting jang une administrator ba dipet ya mas ayong
mata kadau bu kajing dawa nak liang ka executive committee ba kele kawan kam hendai bandalong kumne kamantai bangan cibu yaitu administrator benpet yak action jang kasino ka thau benpet yak syang suk syang san bo syang ka thau hendai lang ba jing le kumne kawra ban yak syang ka thau hapdeng ka huri hura hendai makan tujur ya ka executive committee ba kacim kya halakane kalau kaya ke ba susi ban yui ba nakalian ka desi concern kalau thung ni ba concern sai po long ni si po long badai dan deputy secretary jo ka kasila atau mas concern long pri jo hiba tahu lo ni besok they have niwan ngane nakalian ka nong kum kinong song jo ka sinong ba nong sai ko ka masok yong agaba ka jing wan tumi kalau begamin pan ya ka sanat agak aku melabatai orang basah mende kene kecik pansanat juga layak lapun senam lapun benai agak lalu ki mentala lai benai sau benai agak nak liang kesenong di bio sanat ini ke basu kia agak nak liang jongi kumpi nong song senong jong kesenong lanjong se kalau ba wilayah budin nak por jangan melang tayung iwan budin yang ada sanat pada sanat orang basah jong kesenong jongi kumba kador basah ki berawai kala jin itu hendai kumba kalong hi abai dei ba kene ka jingle jong ba konsantan polong ula pandile nak por sakpor ula ai daga nia ban pandile nak por sakpor wala kataru nang liang jungi Indonesia ya kata pandile jungu Indonesia ban yai budi nak por sakpor kene ka ba pelengok pat kalong ba ula bu ka gajing kulang kata gajing ikut ka ba ula kular ula skam lagi ai komitmen ba minta ka sengi uli pun ayak sanat Dek basusi berkalong bahagian hande mentak singi siam ladan hang ne po office ni lengok si ayulet yimtip si ayulet aga ba menin ula kular nang nin gesi nang liang jongi kum kesinong ilawan bi hang ne banyakan ya ta ban bodin yang ta ula kulas kam bala kum no ru mentak si wan pun ai no yang sana dek basusi kebat kalong mentak ba lengok pat kalong mentak balai si ayu pet mentak nang ne office trikam jogu siam dan ne office boleh si dia kunta masuk ban ong ya ka executive committee jong hasil atau rujukan kajing hiar kar committee kam jong ka hasil atau masuk usil de hande hitung ya ubri bomdan kajing kitli kumno ka deputy secretary jong ka council kat deputy secretary jong council ban thok ban im ka thok sukor yani kum bai ba kat notam ka kam ka bagi le sei kan poi ada kalong kum de yani kum tak nong song sunong ulah top nak por kam tam mentak sli ulah kulat kam man aislam tak sli dari bagian mentak sli undon nak por kes kene jing top ka bakrau ban ngi dawa nak liang jongi iso ban dawa ya kan skunsil bakade ban suspend no yu naga post di tes ketri jongka ST committee hasil atau nama skunsil maka jingle jengu ban thok ini ba kalau ra ai ke jing bom so tenat hangi ku bocak pedre ande kum kesenong atha kata kadau kajing hiar jongka rukum terekam po jungsin de bajo kum kini kita kidong terekam de mentak singi nak liang jungi kum ki panong kita nang sanong iwan bi tak tu le kinjat no nang mentak nak liang jungi kum sanong ilawan ban khang tala no sundon yang ka office terekam jong si po long pada diskatri jong kasil atau usul balai ki khang tala kadau maka jingdon jong ne kamdon jingmut nama balai le im apa thap syukur yang nak kadau mentak si ilawan ban khang tala no sundon yang ne office terekam jong kaba kajing pet jung kita kalau kajing tok yang ni kajing tok jung kita kalau kita ini nak tahu dah wilayah kala sudan yang ada konflik di dalam jumlah pol.